Nasia kwambia na vutene itwithitwe twinena ni cia kuhusu minerals siendo tamba coal na mali lengi uungu wa Muthanga Kitui County, na serikali nene na serikali ya county nimethitwe mathanite kana wenzi uno nukambia kwanzia ya mituki, lakini kwithitwe kwina uselianyo kidogo vyama na thina ithao likililite ba na indi county government ino mpya itukuona yambiie na tunonie governor ethiuka isio sieki pathukanio kula kwina mali ino na kunena nenenzi tanzia ya kumaombania kwa winzi ula ukite kwambia na indi company kana mashirika ala manengetwe uyosu kwa ala manengetwe kwa ibinda thelu ni makwite ibinda ya samo no maisambia kwika kindu chochote na mithangeno na ithieta ndongo isia muika ni tuombanite moi muthelu pala twosete watongo ikauta muika na tukakoma na baki Kitui town kukulia ndongo isitu na companies isu cia kwinza mali isu na youth maitu ala mekwe isione kula kwina sinino kana ni mani kuyumilia kwa wingi ila bala sasa ya mithembeno seumila kende zikita namone mumia mawoni mo Kitui nundu akwithia ila tunonie county government na governor yasia kana ni makwitha na mubango musio wakone kana ithekeino cia andu ano maitu mekaeka kuvenwa ni company no kana ni serikali sinengwe athukumi kana sinengwe company icio sikwinza mali no, lakini makakita kukombwethia mashirika asu kwa miaka twasi miongwena kana miaka eleketha ikwitikilana kumaanisha kana ibinde icio ikwisa ukakubika na maezo mina na kuthukuma na muthangono na kuosa malio itheke icio sikesa kwitha cioswa ni anake maitu ala mbapo ini mama ketha ibinde icio makuiye mayuka kuosa mali kana mauka kuosa itheke ila simachiwe na ithemo simoko ni mafadhili na company ndo sikwinza kuicha kwa ni kwasia kana winzi ono nukwite ibinda yasa na ni wanie kuambia na nitukwelewa kana be andu namo methitwe maithi metumia ukora na kuthi mekenga andu maitu kwa ni tukwenda wese kutha serikali tu ya county government na governor ni mahakikisha kana amuika ni mausishwa andu ala mekwisione ni mausishwa na andu ala kana mikorela tunageza kulikila ku andu na kwikia fitina na kwetovo utemwe kiku wese kutha na mane mama ndeka kwitana na matilwa kwa ni tukwenda wese kutha company no sikuka kwambia mitalatalo ya kuosa mali no nibeza kwitha bena wiwano kana wenzi wo na umya wa mali no ndwisa kwitha kwanzia mwaka nengi ukwananga mawethi luluko maitu na ni notwonie kwina uwete kana andu maitu ala mekwisioni mali no yatewa makanengo kilungu che 10 kwa yana na county government yunengo kilungu miongo eli kwa yana na serikali nene yikwata kilungu cha miongo monza kwa yana kwa tukwenda wese kwitha mikakati isio nze na wathano isio nze na wanwethi wa wikate we muandikane na asomi maitu mamia wese kwitha namo kila mundu uyosu uthi kwambia twikeza kwa be family yako niwe kibelenge kana be andu mabe niwe kana kwikie na kigenda wese kwitha undu ni wathi kwanzia lambaini